Surah Minre na nabitta rilangi bagian 6. Napulay si nabitta kotay ang kamanan liseena nalaw na nabitta mita si bola marajaran ricamming ulawa paden rin na narirencen para mata malay kalayngang mutiara ewangan na enre na nabitta ribulay na ita nakaca sewa maraja de alirin na de ito paggatun na ang katawlisa na kacay nasuna romay sewa makunray makararupan na macora pilin na matappa alena na iya tappa na masarotappa pinaiya matan na asoy enrengang ulangi makare na bitta Muhammad ni garo ajibarayle magkunray makasingarupan na marwa pakaian na mate ni makunray makda puaku Muhammad na puatawa sahidalahu annahu la ilaha illallah nalona nabitta mita si bola maraja Allah ta'ala mamiseng egana lisa na bulay na iya rin na bulay camming riparade batu eja na iya timpa lajana riparamatay jamaro nalaw na nabitta lolang na polisi sa loe apa alam masya mua para mata riwirin na sa loe nalaw na maleka zero iuway na si cangkiri na sewa salo napitawi na bitta ta si cangkiri na inapa na tibi riolo na suro na Allah ta'ala maleka napitawi na bitta si cangkiri tua si cangkiri dadi si cangkiri cani si cangkiri uway na pangili ni atin na nabitta na iya na nainong dadi natawadwa si cangkiri nainong nabitta nang kalingan ni sadda magda Muhammad tanna mo purawi minungi dadi lisa surga manang ni umma mo na mayelo na nabitta minungi paimang nagkada na malaka Muhammad puratan na lorang ni Allah ta'ala mingkalingan ni sadda nabitta magda tan natwa minung nilalaparakan naman ng isitangi umma mo sewa to sadda ng kalinga magda Muhammad tan na siya ni eriolo minung marajaman ng ilino na umma mo na iya ahiraan na nalaw na lolan nabitta mita si bola maega Allah ta'ala mamisang egana riran ricam mimanang alam masya mua bilan na bulay na iya tas seway bola tapatapulo patasaan na iya tas seway patasa tapatapulo anak wijadari sere rilalen na patasa magkadi na bitta ni garo ajibarayle magkada ajibarayle Muhammad iya narubola na umma mo maraji tapo napakalabi isinin na tapan ritay namanya magkinin nawa na ripadan na tao enre nga padan na salang nalaw na lola na bitta na polisi na bitta malaika alam siya mo egana Allah ta'ala mo misang egana tanat-tanan na iya tas sewe tanat-tanang tapatapulo rupan na iya tas sewe rupa tapatapulo buwana na iya tas sewe buwa tapatapulo panandingan na makka na bitta Jibraile wanwa agaro asan na may katanat-tanan na magkada Jibraile Muhammad iya narumati patwa na umma mo melori agama kuwato pumapwa sari ular ramalang na malabori padan na ripancaji magkada Jibraile Muhammad papuang ni umma mo angkan na mitay magkada Rasulullahi tematapo are iarae magkada Jibraile mo tematapo arae taramoy tematapo sinin nasarani magkada Jibraile teramasin na Allah ta'ala law no may kupano ko pa'y marilinoy nariyatan nin naliman na ri Jibraile may lo ninno suro na Allah ta'ala na polisi na bitta Nabi Musa to dari kadarar tajang tadak karakka ni Nabi Musa law pakalabi isuro na Allah ta'ala magkadi Nabi Musa aga na nerekopwam mo magkadi Nabi Muhammad
sembajang aropulo na sesosiwen ni silaw korat 30 gesokna endre ngepatiha. Makede Nabi Musa, Muhammad, tenaw lempawe umma mo sembajang aropulo na sesosiwen ni. Makede Nabi Musa, eloy malomoy sembajang ripate si paimang Raji Baraile naulo ni arasam Muhammad ng kalingan ni sadda. Makeda, Muhammad, onro no kutu ang kana turiolomo puade ni melawe. Natudan na Rasulullahi pagkatunay alena, nasumpa pagkatunay alena, nasumpa na pakaraja puan na. Makeda Muhammad, o puakku, tenaw le atang mumpawi sembajang aropulo na sesosiwan ni. Makeda Allah Ta'ala, o Muhammad, ukurangnya ko 50 na sesosiwan ni. Nanona Muhammad silang Jibrail nasita na Nabi Musa. Makeda ni Nabi Musa, o Muhammad, nakurian no puan mo Muhammad. Makeda suruh na Allah Ta'ala, nakurian na puakku 50 na sesosiwan ni. Makeda Nabi Musa, tenaw lempaway umma mo 50 sembaja sesosiwan ni. Makeda Nabi Musa, ende ko pa'y marilangi meloangi umma mo malumoy risembajang na ende na suruh na Allah Ta'ala silang Jibrail si kedamata mo na latu riaraseng. Nataton na Jibrail na ende na suruh na Allah Ta'ala riaraseng. Na ita ni akaran na puan na napakatunan ni alina. Neng kalingan na sadda Makeda, o Muhammad, agumilaw. Makeda Rasulullahi, o puakku, tenaw lempawe umma ku sembaja 50 sesosiwan ni. Makeda Allah Ta'ala, ukurangi ko, kuriatok ko. Yan ang mupeleangan ni umma mo sembaja 45 na sesosiwan ni. Mapasatori ular ramalangi 30 asona. Mapasato ri ulas sawalang anang asona. Wenre to sapi batulay, wenre to haji ribulu arapa. Makeda Nabi ta Muhammad, Jibrail, taturun na paimang. Naturun na Muhammad silong Jibrail na pala si Nabi Musa tudar ri kaderana. Makeda ni Nabi Musa, o Muhammad, nakurian no puwa mo Allah Ta'ala. Makeda Muhammad, nakurian ngiyan na nariatok ka. Makeda Nabi Musa, siya ka nakuriak ko, ko ito pa nawarangik ko. Makeda Nabi ta, nakuriangan na 45 nawaring nga korat 30 ajuso. Nawaratok ka puasa ri ular ramalat 30 asona. Kuapa sa to ri ulas sawalang anang asona. Kwenre to pasapi betuloy na awenre to haji ribulu arapa. Makeda Nabi Musa, Muhammad, ende ko pa'y mumelangi umma mo sisangin na sesosiwan ni. Makeda Nabi ta, o Nabi Musa, masiri na makulik-kulir ripuakku. Naing kalingan na sadda Muhammad Makeda, atakku si tinajana nawawa umma mo sembajal 5 watwe na sesosiwan ni. Napunay mo to apalan na sembajal 5 watwe. Nano na suro na Allah Ta'ala silang Jibrail na pulay sinabita Nabi Adang tudari kadertajang mapari-pari ni Nabi Adang law pakaraji Muhammad. Nakeda na Nabi Adang, Muhammad, papuwangi umma mo sinin na muitay, ende nga mo yung kalingay. Nano na suro na Allah Ta'ala silang Jibrail si kadamata mo naliwang nilangi itas sila na puli si Nabi Isa tudari kaderatajang tadak karaka ni Nabi Isa law pakalabi Muhammad. Nakeda Nabi Musa, o Muhammad, sinin na muitay ende nga mo yung kalingay apapuang manang isahaba mo. Nano na suro na Allah Ta'ala sila Jibrail si kadamata mo naliwang ni iyamanang na puli mupi tatong anyaran na ribatay riyasang ni batul harami. Nano na suro na Allah Ta'ala di burana nariyatiri na riya Jibrail endre nga Mikael ko ato pa Israfil nan niyato pa Israel. Si kadamata mo nalatu ribulue riyasang ni kabatul Islam. Makeda Jibrail, Muhammad, kunam mon rakwala kwato no kutaro na padalo na malikae pakalabi Muhammad.
Na padamende na rilangi na parewa ni anyarangi ri suruga. Na endre na jibrail rilangi na rewa to na nabitta ribolana. Na si jamwatu dari ribolana na ompo na paljarangi na law na nabitta ri Masjidil Harami. Naban na suro na Allah Ta'ala na takini ni sininatawi ri Magka na padamak kedamanang sahabaan na tanaris Masjidil Harami na timumu manato na arae na sembajan na suro na Allah Ta'ala ri subay silaw sahabaan na ko ito pa arae iyamanang na purang masembaja subu suro na Allah Ta'ala na papuangi rilangi pitus susunge sinin na naitay endengan ng kalingay rilalarana kay endengas risurugay endengat topa naitay rilangi pitus susunge. Napawatoy sahabaan na pulerya raseng si tapuan na matapo mana na sahabaan na enrengat to pa arae na ang katong matapo riasan sa Zainul Abidin na pabali ati winabita na pakkedar lalangatin na riasange sa Zainul Abidin makkeday melo na moro riolay gaw na nasang yali na pulerya langi si tapuan na Allah Ta'ala. Nasatoy ni tanarakay, nasatwali na polar surugay, nasatwali na polar yarasa si tapuan na. Napitungas sa nabita tu dari dalam masigi mapupuangi umma na sinin na naitay. Narewa na sa Zainul Abidin ribolana, nakeda na ribay na ina, ali jangan-jangangi tagere Nalaw na anak na riasangi unuso, mali jangan-jangan nagere sa Zainul Abidin. Na inapanon no chemme ribubunge nasuro ni banenan nasui na inapan no chemme na kapito po nagkaajay na sa Zainul Abidin na takko po na latte patagki ni na mabuan sa Zainul Abidin nan rapa-rapa na takkalupa na naita ni alena man sa jimakkunray na lakay na napito anak na jadyang napito tator rilawan na inapan na ripainre ribolana. Na poli mo pi jangan-jangange na bebu rebay na yana makada sa Zainul Abidin o hati pa pitutok ka rilaw ko na pituto anak ujajang na iya mo pa mo bebu ri jangan-jangange makada ihati pa inapa si tengah japura na mugire jangan-jangange na takkala na ininawana sa Zainul Abidin mapari-parini pasang iwajun na nalaw na rimasigi na pole mo pinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapapaw sahabaan na silaw ngarae. Na pole mo sa Zainul Abidin suju kiwi aje na nabita makkeday sa Zainul Abidin na. Suro na Allah Ta'ala toba na riko puang adam pengatwa karena mapabelen na atikku mapapon makkede pole yak mitay ranakay kuita to surugay kuenre to rasang si tapuamu tekku matappe makkede atiku melok na moro ria rolay gaw na nasang yali na pola ria rasa si tapuan na cawa na sahaba na appae makkede suro na Allah Ta'ala kwadam pengan no to riwat mo pabeleka kwadam pengatono karena tematappe mo ripauko makkede suro na Allah Ta'ala sinin na ummaku ikuman na matappe majapun rito padari uki ni ribaban na surugay na iya ko tamatappe riadaku rilalapat calan na Allah Ta'ala makkede ali termasin na Allah Ta'ala pega pada umma mo asawe na iya mati asari munri makkede nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iya asawe karena mangaun na mua ummaku na matappe riadaku na iya mati majapude mi tawa na masaro matappe ripauku enreng rigauku salama majapu temma ni sura popon na nabita na uki lasem mauna riaso na jumae ritette pitun na jange risawan ninna na ompo na ramalang rilalan na taujing iya na hijarana nabita si sabu 243